Poštovanje, dragi ljudi, i dobrodošli na kanal Tactical Pitch. Moje ime je Denny. Dobrodošli u treću emisiju ovog serijala u najavi utakmice SB Sturm Grad Crvena zvezda. U prethodne dve emisije pokrili smo dosta generalija o timu Šturma, kao i kompletne principe i taktičke sisteme njihove odbrane. Pa danas ćemo se fokusirati na ofanzivno-formacijsko-taktičke sisteme Šturma. Znači, ako na brzinu pogledamo formacije, znači bazična na slici 4-4-2 romb, u build-upu, tom niskom i srednjem ili low and mid, to se menja iz 4-3-3 u 4-2-3-1, kao i 4-1-2-1-2, i u zadnjoj trećini, ili ti final third, oni se transformišu u 3-4-3. Sad, stilski pristup u ofanzivnoj igri trenera Jurgena Samuela, kao prvo i osnovno, to je direktan, modern, kreativno-ofanzivan pristup. Drugo, Šturm krase kretnje visokog intenziteta i ponavljanja u oba smera, kao i fluidnost u formacijskom i strateško-taktičkom smislu. Znači, postoji veliki broj podsistema i različitih automatizama u igri, kao i raznolikih pristupa ili formacija u različitim segmentima igre. Ovi taktički sistemi, po meni, se mogu podeliti u dva dela. Broj 1, izgradnja igre iz prve trećine ili ti zadnje linije i druge trećine terena. Izdvojio bi 4 najvažnije na koje ćemo se fokusirati danas. To je invertiranje bočnih centarfora ili ti centarfora na bok kao unutrašnjosti, visoko postavljanje bekova kao dopuna u srednjem redu, te neke rotacije i fluidnost, kao i podsistemi za kontre i brz protok lopte ka napred, znači taj direktni stil. Kao broj 2, to su sistemi u završnici napada, znači u toj final third, trećoj trećini. Izdvojio bi dva najbitnija podsistema, to su rani centar šutevi i kao drugo mnogo igrača u i oko 16-terca, znači taj sistem koji se zove overloading the box u završnici sa tim weak side attack, znači te strane suprotne težištu igre, sa dosta tih blind side run-ins, znači iza leđa i vidnog polja odbrbenog igrača. Pre nego što nastavim, zamolio bih vas da podelite ovaj video sa vama srodnim dušama kad je fudbal, Crvena zvezda i sport u pitanju, kako bi izgradio ovaj kanal na neki veći nivo, pa stoga zapratite kanal, bacite like, a komentari i argumentovana protumišljenja su uvek dobro došla. Znači, da podsjetimo, bazična formacija 4-4-2 romb je najučestalija u drugoj trećini terena u izgradnji napada. Specifično, sisteme formacije 4-4-2 romb smo već objasnili u prvoj epizodi ovog serijala, pa to možete pogledati. Sada ćemo se fokusirati specifično na build-up ili izgradnju napada iz prve trećine terena, sa akcentom na tu polivalentnost u formacijsko-taktičkom smislu. Kad kažem polivalentno, mislim na opcije od jedne malo više izbalansirane ili ti konzervativne opcije do jedne malo više napadačke formacije. Bacite oko na ekran, znači vidjet ćete taj prvi 4-3-3 sistem. Prilikom izgradnje napada iz niskih zona i od golmana, znači iz peterca, Jurgen Samuel obično postavlja svoj tim u formaciju 4-3-3, sa zadnjom četvorkom gde su bekovi pomereni široko i višlje od tih centralnih bekova, zatim sa zadnjim veznim, onda dve osmice, imate tu poslednju trojku napadačku koju sačinjavaju ta lažna devetka i dva centrafora, koji su invertirani usko ka sredini iz tih međuprostora, a pritom to su igrači koji su trkački jako sposobni,
nisu target man, recimo kao što je to Arnautović u Crvenoj zvezdi. Njima je, suprotno njemu, prioritet prostor za vođenje lopte ili prostor za brzi i efektivan pas u te crvene zone. Izvinjam se, izgradnja formacije 4-3-3 fokusira se na stvaranje čvrste osnove u zadnjoj liniji uz održavanje fluidnosti i opcije u veznom redu. O fluidnosti takođe i u naredna 2 slajda, ali zadržat ćemo se još malo na ovoj formaciji 4-3. Znači, ta formacija počinje s 4 defanzivca koji pružaju tu širinu i stabilnost u igri, omogućavajući kontrolisan posed lopte iz dubokih zona. U 4-3-3 build-upu jedan defanzivni vezni igrač povezuje odbranu sa veznim redom i on je taj njihov anchor, to neko sidro u igri, diktirajući tempo i distribuirajući loptu dvojici istornih centralnih veznih igrača. Ovi vezni igrači se pozicioniraju tako da iskoriste prostore između protivničkih linija, stvarajući te troglove za dodavanje koje olakšavaju nesmetano napredovanje po terenu, a kad se lopta izgubi recimo u tom build-upu, u toj ranoj fazi napada, tu je tih 7 igrača, 7 igrača koji su ti neki osigurači u igri i koji mogu jako brzo da se postavi za lopte, znači na taj point of attack protivnika, i postavljaju taj rest defense u srednji ili niski blok. Ali da se vratimo na ofenzivu, onda imate ta 3 napadača sa lažnom devetkom kao centralnom tačkom, taj Kitešvili, jel da? Od koga kreće ta brza i kreativna kombinatorika. Centrofori su spremni primiti loptu, bilo direktnim dodavanjima ili prodorom iza odbrane. Ova balansirana postavka omogućava timu da brzo prelazi iz napada u odbranu, znači tu direktnost u igri, održavajući pritisak na protivnika i osiguravajući defanzivnu pokrivenost sa 7 igrača, kao što sam to već naveo. U prvoj pa i u drugoj trećini, osim te bazične formacije 4-4-2 rombi i ove 4-3-3, u zadnjih 7 utakmica njihov trener koristio drugačije formacije u izgradnji igre. Na primer, koriste formaciju, kao što vidite na ovom drugom slajdu u sredini, tu formaciju 4-2-3-1, što je dodatno malo više napadački sistem, znači 4 igrača su isturenije napred, sa 6 osigurača umesto 7, kao to je primarnoj postavci 4-3-3 iz te prve trećine terena, pa takođe, zatim se i dodatno postavljaju u 4-1-2-1-2, što možete vidjeti na dnu ekrana. Ova 4-1-2-1-2 formacija je jako uska. Pričali smo u prošloj epizodu da Šturm voli da overload tu centralnu zonu i taj levi i desni među prostor sa 8 igrača. Znači, ova formacija, ne tako učestana, je dizajnirana da raširi odbranu protivnika, jer tada bekovi Šturma se pomeraju faktički u srednji red, a to im daje bolje kombinatoričke opcije kroz taj overload na sredini, sa opcijom da se odigra visoko na bok, kako bi se poslao taj rani centar šut. Sve ovo ćemo detaljnije pojasniti u toku ove epizode. Ove opcije za izgradnju igre, znači ove 3 opcije, zapravo 4, ako uzimamo tu bazičnu, su neki as u rukavu trenera Šturma i on često voli da promeni tu izgradnju igre i zadnje linije u drugoj trećini terena, pogotovo kad utakmica ne ide u toku u kojem on to želi, kad posjed i stvaranje prilika iz direktnog stila nisu na zadovoljavajućem nivou, takođe i da zbuni protivnika, ali siguran sam da je stručni štab Crvene zvezde spreman i ima odgovor za ove moguće promene. Dodao bi još da ove alternativne opcije od igrača zahtevaju mnogo i tehničkih i taktičkih veština, dok ova dinamika i ta fluidnost stvara još tu neku dodatnu komponentu za napadački stil Šturm Graca, nudići neka raznolika rešenja i načine
za savlađavanje presinga protivnika, u ovom slučaju Crvene zvezde. Takođe, sve ovo poboljšava njihovu sposobnost kontrole igre, primorava protivnika na konstantne promene u defanzivnim zadacima i istovremeno otvara prilike za prodorna dodavanja i kreativne akcije. Sada sledeće, objasnit ćemo na slici gore inventiranje tih centrafora u levi i desni međuprostor i uskokan centru i da ponovimo, oni igraju bez klasičnih krila. Znači, napadači Sturm Grazа igraju tu neku ključnu ulogu u taktičkoj postavci, čestim invertiranjem, što dodaje jedinstveni sloj fluidnosti u njihovom napadu. Umesto da ostaju široko, oni ulaze ka unutra kako bi zauzeli poluprostor, pozicionirajući između bekova i centralnih bekova protivničke ekipe. Ovo kretanje izvlači defanzivce iz pozicija, nekako remeti taj defanzivni shape, time što otvara ta centralna područja za brze kombinacije i dodavanja i stvarajući prostor za te preklapajuće bekove u širokim zonama po strani. Invertiranjem krilni igrači takođe pružaju dodanu podršku u sredini terena. Oni omogućavaju Sturm Grazu da održi brojčanu superiornost i kontrolu u centralnim zonama. Već sam spomenuo taj overload na sredini terena sa velikim brojem igrača. Sad na slici dole vidimo primer rotacije. Sturm će, na primer, često spustiti centralnog veznog pored štopera ili ti između dva štopera. Ova promena stvara tu zadnju trojku, omogućavajući Sturm Grazu da održi odbrambenu stabilnost u tim visokim zonama, znači kada su na protivničkoj polovini terena. Takođe, pomaže u boljoj kontroli u posedu. Ovde govorimo o pozicioniranju u igri zadnjeg veznog, što će najvjerojatnije biti Slovenac Jan Goran Stanković, koji je pritom i kapiten, i rekao bi njihov stub u izgradnji igre iz zadnje linije, pogotovo kad je Sturm, kao što sam rekao, na protivničkoj polovini. Takođe, on je tu kao ključni igrač u postavljanju odbrane zadnje linije i u bloku i u tranziciji. Znači, na ovaj način, rotacijama, Sturm Graz ne samo da proširuje teren, već otvara različite uglove za dodavanje, što olakšava savladavanje tog presinga protivnika. Znači, šta to znači za taktičku pripremu Crvene zvezde za Sturm? Znači, pokazali smo ranije da igrači Sturma se stalno rotiraju tokom izgradnje formacije. Tim usvaja taj dinamičan pristup, menjajući formacije kako bi stvorio brojčanu prednost i iskoristio prostor. Samuelov fokus je na tome da igrači dovede u njihove najbolje pozicije, da mogu maksimalno iskoristiti svoje individualne veštine. On naglašava tu neku svestranost, pri čemu igrači se trude da besprekorno menjaju pozicije kako bi održali posed lopte i poremetili odbrambenu strukturu protivnika. Ova fleksibilnost ne samo da stvara brojčanu nadmoć u različitim područjima, a takođe omogućava Sturmu da zaobiđe pressing protivnika, znači da preskoči neke linije terena, a istovremeno da teži tome da zadrži kontrolu ili ti posed, kontrolu lopte ili ti posed. Sledeće, obradit ćemo sistem tog visokog postavljanja bekova kao dopune u srednjem redu, što sam ranije napomenuo u tom taktično-fluidno formacijskom smislu. I šta to znači? Znači, bekovi se pomeraju kako bi iz srednjeg reda se postavili visoko i široko. Ovo kretanje rasteže protivničku odbranu, otvarajući te passing lanes i stvarajući prilike za centaršuteve sa bokova. Postavljanjem bekova u te gornje vertikalne zone, Sturm Graz održava širinu u napadu, omogućavajući centralnim igračima da kombinuju u užim prostorima, dok su bekovi spremni da podrže ofanzivnu igru ili da se brzo povuku ka nazad u tranziciji.
Ova taktika po meni ne samo da dodaje dubinu u njihovim napadačkim opcijama, već pomaže Sturm Grazu da vrši pritisak na protivničkoj polovini, poboljšavajući njihov visoko intenzivni high press stil igre u svim zonama terena. Iz ovog sistema, kao što možete vidjeti na slikama levo i desno, Sturm Graz često koristi promenu strane dugim loptama od strane svojih veznih igrača kako bi pronašli svoje bekove na ovim naprednim pozicijama, znači na tim kao nekim krilnim pozicijama recimo. Ova taktika rasteže protivnika, prisiljavajući defanzivce da se brzo kreću po terenu i ostavljaju praznine koje Sturm Graz može iskoristiti. Sad, ove duge dijagonalne lopte ne samo da omogućavaju brze tranzicije, već i remete odbrambeni oblik protivnika, dajući Sturm Grazu efikasnu metodu za napredovanje lopte u opasna područja, pogotovo sa tog weak side, znači suprotne strane od težišta igre. Idemo dalje. Znači, svi ovi prethodni podsistemi su osnova za taj direktni tranzicionalni stil igre, pa ćemo pojasniti kako to Austrijanci brzo ulaze u završnicu napada. Znači, ovo je možda i ta neka srž i suština njihovog pristupa u svim segmentima igre, znači ta direktnost. Znači, demonstriraju vrlo direktan pristup u izgradnji napolje, ciljajući na brzo i odlučno provođenje lopte po terenu. Pogotovo kad su inferiorni u posedu, što je bar do sada bio slučaj u Ligi Evrope, umesto da se oslanjaju na neke, kako bih rekao, zamršene sekvence dodavanja, često traže duga vertikalna dodavanja kako bi iskoristili prostore iza protivničkih odbrambenih linija, znači iza leđa. Po meni ovaj pristup je posebno efikasan za Sturm zbog njihova dobro uvežbanog pozicioniranja i te sposobnosti za brze tranzicije. Igrači se postiču na agresivno trčanje ka napred, dok defanzivci i vezni igrači konstantno nastoje dodati lopte svojim napadačima ili igračima na boku, znači tim bekovima koji izađu višlje, znači maksimizirajući tempo igre, tempo tih igrača kao i intenzitet. Fokusirajući se na tu direktnu izgradnju napada, Sturm Graz može zaobići te pretrpane vezne redove i odmah staviti protivnika pod pritisak, znači stvarajući dalje te neke visoko kvalitetne šanse uz minimalan rizik i gubitak vremena. Osim toga, pošto su ti centrafori inventirani ka centru terena, taj centralni attacking midfielder, znači ta lažna devetka, Kitašvili, znači on sa vrha veznog reda tog romba se priključuje završnici napada i stoji često u ofenzivnoj liniji kao taj treći napadač. Znači da će Sturm Graz imati mnogo igrača blizu jedan drugome u toj završnici ili u zadnjoj liniji. Znači, trojice igrača su blizu jedan drugome koji mogu da konkurišu da prihvate te duge lopte. Znači, ta prednja trojka će pokušati da osvoji prvu loptu, dok će se centralni vezni igrači pozicionirati blizu kako bi bili spremni za taj neki odbitak ili taj second ball za drugu loptu i tu neku korekciju na odbitak ili brzi pas u prazne prostore iza leđa odbrane, kao što možete vidjeti na slici gore. Da nastavimo. Znači, kao važna opcija iz prethodnog primjera, znači tog direktno tranzicionog stila sa preskakanjem linija formacije za pas do bekova, primetni su jako u mojoj analizi ti rani centar šutevi. Znači, da pojasnim. Znači, Sturm Graz koristi te rane centar šuteve kao ključno ofenzivno oružje, kapitalizirajući na brzinu svojih napadača i tu neko, kako bih rekao, vazdušnu prisutnost, znači igranje glavom svojih napadača. To oni rade dostavljanjem lopte u kazneni prostor pre nego što je protivnička odbrana potpuno postavljena. Znači, to je ključ. Znači, dok još nisi u tom bloku ili si u toj nekoj defanzivnoj
tranziciji, znači dolazi taj rani centaršut, znači stvaraju te brze i neočekivane, ja bih rekao, prilike za postinjazanje golova. Takođe, to im omogućava da zaobiđu ponovo te prenatrpane vezne redove i iskoristi sve praznine koje su ostavili odbrambeni igrači, koji se još uvek vraćaju u taj neki defanzivni formacijski oblik, ili se pozicioniraju u rest defense ili ti, recimo, niski blok. Ti bekovi se često probijaju visoko na terenu, često upućuju ti te centar šuteve sa širokih područja, odmah izvan kaznenog prostora, do čak jedno 30 metara od gola protivnika. Znači, suština ove taktike je da vrši pritisak na protivničku odbranu, koristi taj neki element iznenađenja, prisiljavajući protivnike da se brane u tranziciji i, znači, kreirajući te potencijalne XGs, znači te goal expectancy, da naravno bude što veći i da stvaraju što više šansi tim ranim centaršutevima. Približamo se kraju. Znači, za kraj taktičkih sistema, u koje sam zaista uložio mnogo vremena u ovoj analizi Šturma da formulišem, pogledat ćemo sada i taj red zone overload, znači red zone overload ili ti napad sa mnogo igrača u 16-tericu. Znači, veznjaci i bekovi takođe nastoje da se probijaju u 16-terac kada je lopta u poslednjoj trećini, često dovodeći 4-5 igrača u te zone, kako bi stvorili to preopterećenje, taj overload. Brojčane prednosti u 16-tericu, naravno, povećavaju šanse za spajanje centaršuteva, jer što imaš više igrača u toj crvenoj zoni, automatski imaš i više meta za tog centaršutera, što otežava odbrambenim igračima da efikasno pohvataju i markiraju sve igrače Šturma. Osim toga, prisustvo više igrača u 16-tericu pruža mogućnosti za različite vrste završnica, bilo da se radi o udarcu glavom, voleju ili ti brzom dodavanju. Kao što možete vidjeti na primjeru na ekranu, to im omogućava bolje pozicioniranje za reakciju na te second balls, znači na te druge lopte, na te neke odbitke, otpatke ili te skokove, znači kad odbrambeni igrač izbija loptu glavom. Znači, tu su blizu da automatski prime tu loptu i samim tim povećavaju vjerojatnoću iskorišćavanja bilo kakvih odbrambenih grešaka. Šturm dodatno postavlja mnogi igrače izvan kaznenog prostora, znači spremne ne samo za te druge lopte, što sam već napomenuo, but also te cut-in runs. Šturm će sporadično stvarati prilike za centaršuteve, mada im to nije primaran pristup i pritom imaju nizak procenat uspešnosti korisnih centaršuteva. To je negde otprilike 20% u Ligi Evrope, dok Crvena zvezda je 29%. Da zaključim, ovaj modus je smišljen da spušta nisko protivničku odbranu i otvara prostor ispred protivničke zadnje linije blizu gola Crvene zvezde. Centralni i vezni igrači mogu skupljati te slobodne lopte, kao što sam rekao, ili ti se naći direktno u tim kraćim i uskim prostorima bliže golu. Znači, što si bliže golu, lakše ti je naravno da daš go, a odatle, znači, mogu i da šutiraju, mogu da se kombinuju sa ostalim napadačima ili igračima u tim zonama, kako bi ušli u gol šanse. Sad kratko da povučemo crtu i da napravim jedan zaključak kad je u pitanju ovaj ofanzivni pristup Šturm Graca. I na ekranu imate neki summary ovog mog izlaganja za danas, pa to možete baciti oko još jednom. Ali po mom mišljenju navijači i analitičari mogu očekivati uzbudljivu utakmicu. Šturm Graz će biti izazovan protivnik za našu timsku odbranu. Mislim da će ključno biti za obe ekipe i intenzitet i kontrola
korisnog posjeda lopte, a ostalo će odlučivati nijanse. Kad kažem nijanse, mislim pogotovo u mentalnom sklopu čitanja igre protivnika. Znači, ne čini uvek sjajnog igrača njegove tehničke i taktičke, njegove tehničke ili trkačke sposobnosti. Ja mislim da šta pravi razliku između jednog prosječnog i vrhunskog igrača je ta glava, znači čitanje tih taktičkih sistema na terenu. Sad, ovako kao za neki sidebar, povrede jesu problem za Crvenu zvezdu, ali, što kaže naš narod, na muci se poznaju junaci. Pritom, imperativ je doći bar do jednog boda, a idealno do sva 3, u šta ja zaista verujem. A onu utakmicu protiv Vojvodine treba što pre zaboraviti. O tome kako Zvezda treba da odgovori na ovu ofanzivnu postavku Šturma pričat ću više u sredu ujutru u mojoj toj pre-game epizodi. I naravno, ne samo kako protiv napada Šturma, pa takođe i kako protiv odbrane Šturma, koju sam već obradio u prethodnoj epizodi ovog serijala, koju možete naravno pogledati ako želite da upotpunite ugođaj. Takođe u sredu ću prognozirati rezultat, pokušati da pogodim startne postave sa još nekim taktičkim zanimljivostima, pa se vidimo. Za kraj samo još jednom, lajkujte, zapratite kanal, podelite video ili ostavite komentar. Hvala na pažnji, doviđenja, ćao!